Menteri Ketenat Arts and Culture ubah polling do hinin kesngi ula pentip ba High Commissioner ke India sya Bangladesh Pranay Verma ula tho sya ban pentip. Bakilah menjur ia ke jeng ai jengmut ke Sarkar Meghalaya ban bu ya umat sakan mau jong Utirot Singh. Abakran shigila patai kubor ubah pol ula ong ba Verma ula pentip ba High Commission ke India hadhaka kalara ia ke jeng ai jengmut bat ketenat kambari bat ke ICCR bat ke lapen pau ia ke jeng don kam ban bu ya kum kini kimot ha Indira Gandhi Cultural Center lane ICCR Dhaka. Ubak polling do ula ongru ba High Commissioner ke India sya Bangladesh ula ai jingmut ba on penkala kerteng ya ke library sya Utirot Singh Memorial Library. Kalau ada ke correspondence teng hak wajong ba Sanbor te ni ke super kendiat tolong bangi pan pada menta ba mendai tambangin bu ya umat jong yang jong Utirot Singh hau library ndai bikin ai ka space la ka jong dan menta jungi but yang ta ka space pada ngin ai ka teng dai hau Utirot Singh ke banlong baik da ka library tang bangin ya cakmat bat kan ke proposal ka bangi community bangin pendap jong pokok jong mendaksnya